Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu Wavinya Ndeti ni wumia mwoloto wa kuungamwa kwa kwivwa kwa ilovia ila itumawa kwa ngwatanio ya Manas ya Knana nginya ngwatanio ikanenga ne uthei wa undu ilovia isa ilite kuivwa ingi ainenga ni mwoloto wa kuandikwa kwa Manas mana atano kwa mitukile tonyekana. Gavana Wavinya ni waweta kana serikali ya kaunti ya Masako ni minite kufikia uwigwano wa monyungu nyisio dhanda tukatiwa muonza alamo kelitweni atethesia mama takitali alame mukomoni nondu wa muonza ula utiele wi kwamba tondeve wiaile kuthinikiwa ombola kuna na budget ila yivo Wavinya ingi ni wathingelila kana serikali yake ne yeyumitie kuthinikia maundu onthe makonete uiti na kuvikia vau serikali yake ni kunete matambia makwamba tiandeve maofisa ma uiti alame kalite ivinda yasa matamba tuandeve ondumwe na kuandika maofisa ma uiti. Brian Mwendo na mauvo ainena kavindani kala watu waisye kikalo kimwanya na andiki mama uvo Mwandu Wavinya Ndeti no umilingilia kuungamwa kwa ilovile tumawangwatanio ni atethesia matakitali kana Manas kindu kila waweta ni kunenga na mwanya kuyongwatanio ino na serikali ya kaunti kukwatania nzia ntheu ya undu ilovia isya ilwe ni kutumwa ve munene wa union unaisye mbesa sio veimwe siva wana mpesa na veimwe siva wana county na nikenda ithye tikemwe na thina na union yesu yo yoloa mbesa sio ithye ta county nitaungamia with immediate effect kutuma mbesa kwa union ithye tikaiva musala in full vake union tunene na mo matutavye undu mbesa sio sia ilio tumwa kuatiania na mukomo wa Manas ula uendeye. Gavana Wavinya yumia mwoloto kwinzama ya wandikani kaunti nino kutangasa myanya nzau maana atano ya Manas no kana maandikwe kuendea kukwatia yi alangeme mukomoni zikayoni sia kuikithia kana uiti ndo tamba ikite. Nina direct department yakwa ya health yandike Manases angi mpya maana atano nondo ndietikila andu makwa mama sako mayumea na ndwangi menza mekunza na mekwenda wea kwou na mea ni ma advertise with immediate effect omonde nurses maana atano maandikwe kati wa maunyungu nisio mwonza ala mwakilitu ni ngwatanio ya Manas Wavinya iya wandani kana thanthatu kati wa mwonza ni manavikiye wiwano indi kukonya kwamba tuendeve kwa Manas Wavinya iweta ni undu wailo kwa kavinda kwitha kaunti yetu yesu na mivango na kuyanana na budget union nitunanenie nenyu twanena nenyu twewa na siendo la muna na siendo mwonza mwena siendo mwonza twanena tewa na siendo thanthatu tunaukia kuuka kuemea baba promotion nondwe already tena system na tesisia budget ito mundu ndarani county ata siaitie undu kwika twasisia budget na isiala tutonyo promote financial year sio na bitukie na ala mathukumite mbaka miaka mwonza yu mwako wa financial year no tambisie yutambisia osisia namo alama miaka thanthatu miaka 5 na miaka 4 tima promote siendo siekawa o systematically vawa Wavinya iweta kana serikali wake ni wende kuyova kavyo kule kuikithia kana mathina maingi ala wethi ya yoselela serikali ni mathela mononga likoni ya uiti kwivu kuandika matakitali na atethesia mo mundu muwau ni lasma anengwa uiti na uiti museo na uiti utonya ku afford na kiu nicho niungamieta gavana wa Masako niendo mutavya kumela no kie kuta gavana wa Masako ninethiye mathina maingi sibitalini no kanethia athukumi miake su yonthe ya devolution mata promotewa ala mathukuma sibitali matakitali na Manases ila no kie nethie ndakitali sia kwa na nurses sia kwa ita promote awa ninekalile nthi namo na tewa na nesa undu nguma promote no ka mwaka wambe nina promote ye healthcare workers manana na miongweli neli 2024 serikali wako wa county government ni wasiokia waandika nurses miongwe 5 na muonza kwa cost ya 56 milioni miongwe 5 na thanthatu kila mwaka. Mwaka wa 2025 timwako ninaandikie nurses na na deploy nurses ya naimwe na miongo nyanya na itatu
na yeye ni kuonania kwi kundu kugitita ina nurses sianite kula critical na mandika nikenda ni matumeku kwa cost ya milioni ya naimwe na miongo nyanya katono inya kila mwaka. February na Mei mwako serikali wakwa ni wa promote iye nurses manali na miongo 3 nemwe naya ni mbakona la me kiwango cha the lower cadres. Brian Mwendo, Motongoi TV, Masako.